Uyabona ke into esiyosiza manje ukulalela indaba hayi kuke phela ikhona nathi amashayina nikhandela amafonko lokho ngoyedwa lokho sahlale bakala nabantu wenda baze lockdown wenda baze lockdown bakala nabashayeli sesahlale wenda baze lockdown wenda baze lockdown sesahlale kwalabingani basixosha noma wenda baze lockdown akala nabaculi benze njani uhulumeni wenda baze lockdown wenda baze